sim khi pui clear tu song song te chi bai le vek ule voin September ni khat ni lai ni kan lo thleng le ta kan tinek ne ka bar tha kan lo thleng le ta rang mai komin chung January atanga voin ni thlenga kan hun man dan han chut le tila lung oi a har ani tero kan do emo du lo emo shilengin min ti boi meu mai sia chu mai ni lovin ramri boina kan la nei zui bok kumin chu kum ha thak tak chu ani in ka ria voin ni a hian covid shileng me ka longtlai district din mun thar lam ber kan ngai tha anga district chung thu thar om then khatte kan ngai tha bokang he channel hi la subscribe lo ten khongai taka min subscribe sak zel turin kangen chewa nangma tan hek sakna pakhat ma om lowania like le comment hi te na sang sang atangin ala poimo hle zel bok longtai district thuthar midang hne na ilo share kwal chiam khan mitang kai tak ini zel tina ani heng karon ngen na hi nangnin in lo ti lo ting zelanga kein phur takin district chung thuthar le Mizorama thiltheng danglam ran chap chu zel cheu katum don ani ole kan thupuya in lu don ang umyang darkar sam ni le pali kalta khan longtai district ar rive mu chu thar samret le pakhat an oma rive mu chu thar te hi thunet manga mu chu paruk le rapid antigen test panga mu chu samsari le panga anni voilama rive en kolna atangin dama chuak hetiang hian an oma ayar quarters covid care center thingka atangin mi panga chuatiran nia dedicated covid health center atangin pakhat chuatiran boka 4C chongte circuit house atangin pakhat achuak bokani tichuan voin lama covid positive en koldam chuatir te hi anwa in mi pasari anni tichuan tuna hian hetiang hi longtai district chunga positive kan nei din mun ani ayar quarters covid care center thingka main building a hian samli le pathum anoma building chuwa somnga le pakhat anom boka tichuan covid care center thingka a song song hian vain samko le pali anni dedicated covid health center longkaya mi panga enkolmek anni boka home isolation a longkai khopui chunga hian veng sang sang a belkhom hi avai zathum le somruk ani chongte home isolation a som tuna hian anom meka 4C chongte circuit house a panni anom boka 4C chongte p high school a tuna hian mi somli le pathum en kolmek anni boka Colts Ways 4C Esther English school a hian mi pakhat boka Colts a hian home isolation a mi pathum tuna hian anom mekani Bungtang South home isolation a som le panni bokin Bungtang South 4C LKBK Sunday School Hall a hian som le pakhat en kolmek an nia saibo home isolation a da panga anom bokani Lungtian 4C Government High School a mi som le panga anom meka Lungtian 4C Middle School a som ni anom bokani Lungtian a hian home isolation a pakhat tuna hian ala meka sangau 4C rest house a hian paruk en kolmek ania sangau a hian home isolation a da mi som anom mekani pangkhua a hian home isolation a da pali anom meka lunghau ka a home isolation a da som le pathum anom bokani hengba ka hian arwan ne a hian home isolation a da panni anom bok tichuan tondin huna longtai district chunga covid positive song hi anwa in zaruk som le pasari ania heta hian vo in lama mu chua te hi ala tel lo ani ti kha lo sia ila thome heti hian han soizom le don ta ila longtai district a hian sivi mu chua hi an pung zel ani nimil lama longtai khopui chunga tang ringota mu chua kha somruk akai dor mai voin lama he thu ka bo sai lai hian thunet result kala man lowa rapid antigen test ringota mu chua hi somthum le pathum an ni to heng mu chua te hi district hospital a test le LCMC and H atanga test le Christian hospital atanga test
mu atanga mu chuate ania hei hi longtlai khopui chung chau ani district chung mundang alatel lo bok ani ti khar hi ila hetiang hi kan din mun ania ke ami mal taka kangai dan a chuan kar khat emotal hi in lockdown le ila kan zi om chawang em ti hi kangai dan ani in lockdown awangin sivei mu chua akiam chuang lo kan ti thin adik na chin po awmang amai ro chu hetia kan in tha zalen hian kan zalen talutuk hian sikai thar atipung lo thei lo lockdown lai po mu chua ani chuan in tha dul ani phei chuan ale tin kan pung zel don ti na ani eng po ni sela kan in ven dan kha tha tham hau lawang wo in lama tom tam tur kan ti te face mask uluk taka man rang tur ti te po pon lama kan cho in eng emo kan khoi lo thei lo ina kan ho vel emo arem chang ani chuan kan len na po ni sela uluk taka kut sil fai hel tur ti kha ala poi mo em bok ani tin eng tiklai poin kan tak sa a betlat ang mai han sanitizer kol renga war lua om lowa kan man rang hian silaka kan him nge ke ang tuna chuan mi reng hi sikai mua mu vek to mai hi angai ta chu wangin midang reng a hlat thei ang pera om tur ti hi i himna ta na thil poi mo top khok alan reng bok ole silaka lo him zel ula chim thipui te hun longai chang zel phot mai te ule varchekai oilerun sakmeka phur taka ma lak chhumek zel ania varchekai branch oile te hian hun rei tak an lo boi pui to oilerun chu sak chhumek zel ania voin lama po oilerun sakna hi na tlangin an thokle ani he oilerun sakna turatan hian chanpuina hetiang hian an donga tuipui village council ten cheng sing ni an peya an ni ba ka hian longkai east pl2 mla pu hpiak zawan cheng nuai khat ape bok ani heng ba ka hian mi tlom ngai te atangin chanpuina neu hi an tong bok ani heng chanpuina pe zong song te chunga hian varchakai branch oile chuan thinlung takin lom thu an soimol mol ani nimin khan longtaya lairam iswa Krista Baptist Kofran enkol lairam hayar Academy of Science lahas a arts zirna honbel ania hemirwal hian building thara hon ngal ani bok kumli chung lairam hayar Academy of Science chu science zirna bik atana kalpui ani nuwa arts zir tel thei turin nimin khan lairam iswa Krista Baptist Kofran Assembly General Secretary Service changtu Reverend Dr. Elise Lalpek Lua chuan a honga ke Reverend Dr. Elise Lalpek Lua Associate General Secretary in Charge Service Lairam Iswa Krista Baptist Kofran hian pathian ram zau nan le kan ram le nam kan len nan pa le papa le tharau thiang hlimin Lairam Higher Academy of Science Arts Stream hi voin ni som thum pakhat August sang ni som ni pakhat hian ka honge lalpan mal som ro se pathian hnen a hlan ngal bok ani hemi hnu hian school building sakthar chu lairam iswa Krista Baptist Kofran Assembly General Secretary Reverend B Zazon alai chuan a hong bok ani pale fa pale tharau thiang lim mingin Lairam Higher Academy of Science Resource Center hi thian lo puina nom takin ka honga ali ke BK Assembly General Secretary panni te hian Kofran enkol zirna in tilen chho ani chu pathian rin chana kalpui ani angin zirlai ten an tangkai pui an bei sei thu an soya Reverend B Zazon alai chuan lairam chunga zirna siam tha a bulchan turin Kofran chuan chunglam atangin kouna adong nge ya a hriat thu le Kofran ram le khotlang ta na mi man tlak ther chuak tura chongtai na nen ti tak zeta lairam hayar Academy of Science
chu enkol angai ani tin asaibok upa f sang dona LKBK assembly chairman kai suaina hnuaya at zirna le building thar honna in khoma hian LKBK assembly puipa tele skula thoktu le mi sombik mitlem te antil ani nemin tholeni khan mam puirama lai typical village a national nutrition month pualin theichiak chi sang phun ania neru yawa kendra NYK longtlai malak na in tholeni khan mam pui waile le NYK a thoktu te chuan lai typical village a hian theichiak chi sang an phuna he huna hian P Mary Selate DD and DYO neru yawa kendra longtlai chuan he hun hi telpuin heng theichiak an phun te hi mam pui khotlang tan le lai typical village to tu te ta na tangkai tak le chorna om tak ani theina tura enkol pui tling ngei turin mam pui branch waile te chu acha ani national nutrition month puala theichiak phunna hian theichiak chi sang chi som ni le pani lai phun ania heng theichiak te hi apui tlen huna chuan helai tlo tu te tan a hlu hle dona helai tlo tu apiang ten ti chemai lova hum hal zui zel turin mam pui waile branch suai tu te chuan mi pui te an ngen bok ani heng theichiak an phun zinga hian Mizorama la ngai lo thei engamazat an phun tel bok ani Fitu ta he ka tan hi like saka min subscribe saka notification bell on turin param ngen che ani nimin khan pu JH rual chona kum somret le pali toithum nar khuwa chu covid wangin aborala pu JH rual chona kum somret le pali toithum nar khuwa hi August ni somthum le pakhat chanhudar som panni le achan ve khan covid wangin longtlai bazar venga afapa te ina athi ani August ni som le pakwa khan shri akai ti mu cho ania longtlai dedicated covid health center admit ania in lama in enkol adu zo ka wangin afapa te in longtlai bazar venga in enkol turin anin la chuak ta ani tichuan ni somthum le pakhat khan anatna hi torlovin aboral ta ani ama hi kan sarnat natna ve mek in enkol rem ania he akan sarnatna le covid shi ave kop awang hian he anatna a hi torlovin aboral ta ani aruang hi an khuwa tuithum nara phur ang ngal ania ni zan dar kwa a khan bial tu pastor Reverend lal ro pe ka chinsa LKBK chuan an chen na ina avoi liam ani heti hian longtlai district mi le sa covid wanga thi te hian va in som le paruk an tling ta a heti hian an zawai hian kanon tar lang le don ani ilo clear ho te ang longtlai district mi le sa covid wanga boral te hi kumin chunga boral vek an nia an thi ni karon tarana hian kumin ti hi karon tel to kherlo anga clear tu ten kan lo thiam zer mai don nia zone ni som le pakwa a thikai ani ti mu chuwa zone ni som ni le pakwa tlaidar nga a ZMC a boral pu PC thangpuya kum somriat chongtel ami hi longtlai district mi le sa covid wanga boral masaber ania apan hina hian July ninga jingdar som akhan pi sanda provo chakma kum somnga le pasari kamala nagar thi ami chu ZMC panpui ani mek lain kong laka aboral bok ani July ni kwa tlaidar li akhan pu ngun huma kum somnga le pasari em kon pui chu covid wangin ZMC a athi vele a July ni som le panni chomdar som pakhata khan pi wansang pui kum som thum pakwa new veng pui longtlai chu ZMC panpui ani lain kong laka aboral bok ani July ni som le pali chanhulam dar ni le minute som li le panga akhan upake sang lura kum som ko le pathum longtlai chan mari veng chu covid wangin ZMC a aboral vele a July ni som le panga
zandar sarile minit somli akhan pi amal somi kumsom sarile panni dil tlang south khuwa chu ZMC a covid wangin aboral bok ani July ni som le pakwa jing lamdar kwa khan pu salatnat kumsom rukle panni silchar chu Christian Hospital longkaya covid wangin aboral le a ani hi athi nuwa covid aveiti mu chua ania ama hi covid symptoms nei a damlo ania longklai bazara dilipador ngak tu manager thoklai ania longklai muna hian halral anita ani ogas nikhat jingdar nga a pu lalthiang hlima kumsom ruk longklai chan mari veng chu dedicated covid health center a covid wangin aboral vele a pi lai tu aziri kumsom kwa chongte pi po ogas nilia shria kai ti mu chuanin ogas nikwa zandar sarile minute somli akhan ZMC a covid wang bokin aboral le ani ogas ni somle panni zandar riata upavil doma kumsom rukle pali longkai bazar veng chu covid wangin ZMC a aboral boka ogas ni somle paruk jingdar nga a pi je lalpari kumsom le panga si tlang pui khuwa chu covid wangin dedicated covid health center longkaya aboral bok ani pi TC la remoi kumsom thum le panga council veng longkai chu ningani ogas ni som le pakwa jing lamdar sari le achan ve akhan covid 19 awangin ZMC a aborala ani hi ogas ninga akhan shi akai ti mu chua ani longkai dedicated covid health center a enkol ania amai ro chu anat na hi damlam pan lova azwal sel awangin ogas ni ko akhan ZMC a admit ania anat na hi zwal selin ama hi natna benfon nei ani boka wangin he anat na hi tuar lovin ogas ni somle pakwa jing lamdar sarile achan ve khan aboral ta ani pi ni sungi komsom riat le pathum longklai veng pui chu zirtop ni ogas ni samni khan covid wangin aboral vele a pi ni sungi hi ogas nili a ri akai ti mu chu ania dedicated covid health center longklaya admit ania ama hi kumlama upato ani pi alama natna sangin atlak buak reng thin ania anat na hi zwal zelin zirtop ni ogas ni somni jingdar rukle achan ve akhan aboral ta ani baby chakma kumsom le pathum zamer suri khuwa chu July ni som thuma shria kai ti mu chu ania ogas ni som ni le pani zandar riat le achan ve akhan ZMC a aboral vele bok ani pi ros noti kumsom li le pakwa tui dang tlang chu ogas ni som ni le pariat chama dar som le minute som nga akhan covid wangin aborala ani hi damlona awangin ni som ni le pariat jing kar akhan tui dang tlang atangin district hospital panpuyania damdoina po admit man lovin aboral ta ani athi nuwa hian covid a positive ti mu chua ani ti hian nimin lama boral puje is rual chona kumsom riat le pali tuithum nar khuwa amin en hian longkai district chunga covid wanga boral te hi anwa in som le paruk anita ani